Kapag sa salitaan man tatan doktor, dato'y hand, foot, and mouth disease. Doktor, kat na nasdao kam nga ro, datay tibiyang iti City Health Office, kat damat gaya man iti 90 nga kaso nga na-record da iti opisina da. Kat ano kami iti makunkuna nga hand, foot, and mouth disease, doktor. Kaya na dagiti pakaalaan tayo, siya sino dagiti makapkaptan kadagitoy nga klase nga sakit, doktor. Well, mo, Bombo Cristel, nabayag dito yung sakitin, no? Mga 1950s pa lang, no? Ngayon nagdugi ito'y, dyan mga North America, Canada, and dito usually New Zealand, no? So dito nga mikrobyo, adad to yan, di law-lawin, ano ko deta, no? Agapo yan digiti viruses manin, no? Mikrobyo, viruses, tinaga na digiti Coxsackie virus, kunada, specifically A16, no amo dating nga virus talaga no adam apektaran among get peso ta kunada umad-ado kumpara idi I think last year or 2 years ago nag more than 100% din di kaso no from the total number. So di kita get mga talagang agkuan no aginakar no rumor yan ta mapanyan ta ubing for example ti paka problemahan tayo data nga actually Bombo Cristel di ubing kadwan na mga 5 to 7 years old. Ngem dagiti agaw aware dagiti nanang da tatangda mabalik ang makaran dang mawan symptoms da no awan di napigpig sala di naturalesa na. Usually dagiti get less than 7 years old dagiti makakaran dagiti nga saksakit. So di makita nga problema na ta siyempre no aginakar da may transmit dan tuman deti sa bali nga ubingen deta nadakit actually dan encounter ko nga ang teenager no nakaran ka no kadagiti kan na so di ti okwa na ti gapwana na deti ka mikrobyo. So, dati kat naalisto nga, kumbaga, naalisto nga umakara, iti maysa nga individual, doktor. Well, nagpeso dita Bombo Cristal dati pagkakaran na dita no dili for example aguyek digiti ubing no digiti panati di angit da when nagito prada no wenuhan digiti kwan no digiti takida pa no agsuyot da no or no digiti demon digiti kita da blister kumanda digiti agdandanom agkarkarin danom digiti bibig da imad da sakad da so nga hand, foot, and mouth kunada so digiti kwada kasad and kadya mga sintomas da kung nakidi ken agurgurigor da so digiti pakakaran da no digiti discharge kad digiti nga gapo ti bagi ti DJ nga ubing. Sa bali, iti mo na nga sintomas no ka, doktor, nga makita, iti maysa nga individual, nga danti kastoy nga klase nga sakit? Well, gidi mo na siyempre di dumaget agurgurigor da siyempre no agburigor dan detan no mabalin na agpaparaw da sore throat then eventually after mga 2 to 3 days humar digiti kasla tuko blister una tayo slag tuko deto iti itsura na po no agdag ka rin danom at dati iti danom na kasla tuko then mangrugi kadwa na digiti get yan tangiwat karabukob yan dila di kita gugot di kita ubing di kita pingping da no so di kita nagwarda no kwan no asla karkarin danom dan so di kita ti kwan na usual nga or papanan na no agurgurigor pa lang trangkaso then after 2 to 3 days rumor di kita akong kunata yon nga agkarin danom bueno blisters. Si Dr. Ubing, iti mapapektaran, kada tinasa nga klase nga sakit, ano nga tawon no ka, doktor? Usually mga kwan yan, no? 5 to 7 years old, no? Less than 7 years old, no? Ngayon, so dang amin, di mas vulnerable at nakapkapsot na tinaturalesa di bagida, no? Siyempre, no, nataingan, teenager, ken adult, di adult na ket mabaling awan symptoms da, ngayon, duma, da nakita ka ro nga teenager, nag-commit, no? Nag-blister, din ima na. So, kunak, ginana lang, ang kasi makaakar deta, no? Agpanating wenno aguyek da so DJ ti kitain da Saan no mabaybayan datoy nga klase nga sakit, doktor? well ang mom very rare no ti kadwan namet nga problema digiti nga ubing dehydration no digiti bantayan digiti siyempre mga dagpa doktor digiti kitain da digiti
ubing, no, ma-dehydrate da. Siyempre, no, ma-dehydrate, ada do ti problema da, mabalin kidney failure, for example, dehydration, no, di tigapuna. The complications, very rare nga, di meningitis, mabali nag-meningitis, encephalitis, di ubing, but very rare. Basta masigod, di ubing, maswero da, mapapigsa di naturalesa da, makontrol di gurigor da, at napintas ti recovery da. Kadi hand, foot, and mouth disease, doktor, seasonal lang dati, doktor? Wenno oray saan nga kastoy ko mga panagtudtudo, wenno dati panagtudtudo na, kat makaalala ta, doktor, iti may isang ubing ti kastoy nga klase nga sakit. Wala mo the very common data no summer kan dagiti kasi nga panawin no baka pinagguarda no. Imamo mabombo kristal mo dito virus data no mabali na any time of the year but dagiti pinag-outbreak na kasta umad-ado iti kaso no ko naglalo ta no expect nga kadagiti nga pampanawin ket mabalin nga umado dito nga kaso. Nga ro, doktor, kasi for sure, ado pwede giti saan nga aware, kada to'y nasa o nga klase nga sakit, nga ano lagi ti rumbeng nga aramidon, doktor, iti may isang individual nga adaanan iti kastoy nga klase nga sakit. Kung baga dati, kung baga naglabos kuman, iti pa nagpa-doktor na, doktor? Well, importante, Kodijay, ubing digito yung amin, bambong kristal, siyempre, digito, ubing agad masapol dati talagang may ipan yan sa hospital, no? Anda nga baybayan, kasi talaga ti kunata yon mabalingag ka rin ti very rare nga digito complications. So, nung masigod, bambong kristal, napintas at haan nga agraira. Amoy, gito, ubing, oreno, awan to DJ symptoms keng kuanan, DJ virus, mabali na dapat DJ bagina deta, no? After weeks, no? Orewan symptoms nan, danto pala DJ bagi. Daging mabalin pa yung maka-infectar, di ubing. Ore no, hawan di symptoms no, naglaingen, no? Ore weeks after, mabalin pala maka-infectar. So nga, dapat bantayan tayo. Dagito yung ubing, apnonohan mapakaruan, dagito sa lungat da. Dagiti stages na, doktor, dati hand, foot, and mouth disease. Well, ako pwede katwa particular nga stages na deta dalang ti chronological or symptoms so kung na tayo ang kasag trangkaso, ilubing, maditi bagbagina, ag sore throat, ag paparaw, ano kan get rumaren, di ko na tayo nga blisters na yan di bagina no, di blisters na DJ ti makita tayo no kwan nga kung nata hand so nga hand, foot, and mouth disease kung na data rumor DJ nga kunata yon nga karindanom. So after that, no nakwada dito rumor di blister da after 7 days, no, usually 7 to 10 days, ito recovery stage no. So DJ ti papanana no. So Okay, doktor. Doktor, lastly, yan niya iti rumbeng amin nga liklikan, dagiti ubing, aglalon, dagiti ina, nga iso dagiti mangisuro, kadagiti anak da, doktor. well, among bambog kristal importante dete mong get mo tayo get hand washing no prevention no na importante DJ agugas ti ima tayo apog lalo no bago mga nagiti ubing among ti ubing get siyempre di dapat mo deto isusuruan tayo soda nga ugasan da tim ima da bago da mga no dati isusuruan tayo giti ubing diti hygiene da no siyempre agdigos no gigosen tayo soda na sayaat no gigigim da giti mapandagay ayam. Siyempre, di mo may iwasan. After dagay ayam, mapandamangan nga dagosen. Siyempre, may subo na dito. Importante, sabunanda, nga nalaing. And number, maudi, no, dakasri nga, avoid daran tayo di close contact. Kung na tayo, sumrek ang tabagi tayo. Agmaskara tayo, very simple nga face mask, no? Kapno, no, tayo nga umakar umado dito no kasi med dito big timbag dito na taingan ta medyo napigpig sa dito naturalesa da so DJ lang ti dapat nga bantayan tayo ako
Okay, maraming salamat once again na Dr. Alan Taylan.